Hallo Hartin, ha Scottish Canon Urakin. Hallo Emma, is mis antra, cymryd haw. Ha mé godá tapleibh agus toilte ar féicin. Hello, Emma. It's Misha Seamus. Co as a how? Ha mé as a germaltje héimes. Ha mé a furach an na muntjen. Ba mé a furach an na glasgoers an bliane. Hi Emma, it's Misha Katrina. I'm Misha a furachijn om Madrid. Jane open a hacket. Fésker mager triene. Ha Madrid gá bria. sé nurse hannom. Ba mé nam nurse an na Glasgow agus inise ha mé a lorach opper an na muntjen. She Polis a han an andra. Je Paulus a hannum. Ha mi fwydwch out sa geristan, ha mi nam folus, agus ha mi nam chroesjit. Ha andra na chroichad, just saharnje. A wel opper ak het heide héimes. How bedakam, Emma? Ha min am grijver. She driver Laria hannem. Ga nur in jose drijvig. Kaatje wil u a furach. Ha mi fudoch an an arkiv. Ha mi a gobad am grijver an de ballen a chaklische. Ha mé gá tolletje kanje gegreef. O, dulige getriene, tjen opper haketse. Shen jach freely a hanumse. Hij café ek mo fadentin in zavale. Ha me go per aan sa café akke. Na chelu na dvanetje de getriene. Well, Udenin ha me num vanages. Oernen ha mission am hietjer. Bi mé a checkes germeltjes. Agus oordenen ha andra na chroichad. Wel, ha si na cwyd faltje chiel orst, Emma.